Hello, so pite ho na bon seven laizon to sim channel akonin kalim na chibai kan bole. Tunia zong hi video neo khat kan sim hin sailo de kati thim hin ai wangen. Video khat mizo sin amit ki min status donga imutawen. Amin sahi zong le heso kay tawen. Kami si masapin Adam at Ipoy. Adam mi masaham hello ham ti thu zia. Hallelujah. Status ang viral na. Adam masang Iti bisam chu. tanom di tinay. Kay mga kadam no mo hindi pon ay wangan. Patinin mihim surat lahat sumilaw Ka-refute no men. Dahilhan masat ami masa Tuat, akilhan tum. pastor po na sa ito hele. Adam chu masahe po. He might have a reason for himself na. Ay vanga chu ehoto a mainstream Christianity hin. Ipi itaas ano ham. Itaas na pauhi. Hoy teen paten ibit liu kabit kadesan hi. Mitam teen Patinin Adam masanga himitam tao na si may take teacher na. Tua pastor po say da nahe. I have a Bible in hiticho. Sa ilo pichula, tua Bible is impauhen. Ajito Genesis bungkat sang som nila kokun. Patinin amalimbang ta. Mihi masime teacher. In the image of God, hiticho imago day kitito na. Pathin Vantil Boh Pathen eholimbang mangin mihem simit at ticho. Hija sa pathinin pasal le nume ahin sim tacho. Adam le Eve an sim tacho. Ay le Genesis bungni chang sige vekit lewhen. Chuin pakai pathinin hiti leiset tola ko na leiset ako nin mihim pa ahin sim tay. The first man. Mitam tain Genesis bung khadhi. Pathinin mihim zat khat nam kim khat sim dala ngai towin chuting le Genesis bungni pa he Adam avela hung kitna pa ko hiji chapter ni nia hung pa sim tilin pathin vanile sa sim kiti pa ko hiji Genesis 1 up to hin Genesis 2 hi tamta mi al khan jong umucho ahi fanga hiji Adam atuma sim kiti pa he toa pasa pa na sehi the chosen one aday tung pahe tanta isi dha logic ti lodham elole ehol het na to kitu to lo cho arijan chipida hichi adami mi masa he po iti hi ibidami tamta Christian hoin hichi idea he ki pomlo ham ti lekhon Genesis bungni khu phata even na hele Genesis bung khat khu ahil chen na hin Genesis bung khat a khon hichi CMT la creation hi ni khukat masapena koi kisimam anini na pi kisimam thuma kisimam pathe ni sigi channa ki chol nga ni khu hitia hin nei thu hichi overview of the creation hin Genesis bungni khun pi ham tile pathinin Adam le vi ain sem dan detail ta lenga na leya ko na akhut ta pathin asima Adam na agwa ko na anna khalang aside ta ode cha evian sim ki chala ya chu Bible hi chapter 1 khu biham tile sim til ki pan chapter ni khu ama historical account detail account ta hote hijun bi be cha ham tile hichi Genesis 1 le 2 hi ani nia mi chu ma ki sim he poi chapter 1 ho a khun mi him tamta za tamta na sim masat he poi chapter ni nia khu Adam atuma sim he poi to a pastor pu se banga kho dei len tu ti pa he pitam ten ki pom thei lo chu Bible in e ho he dana ki to thei lo ai le Bible na sei chola Adam chu mi masapen ki ti chola the first man ki ti chola chu New Testament khon velo hen po mi thieng polin 1 Corinthians bung som langa chang som li langa pi ki sem the first man Adam became a living being. Mimasa Adam chu mihinga hong so tai di chana. Hinanay ta cho pathina sim cho. Ai le 1 Corinthians bungsom langa chang som li lisagi vekil hen. Hichi the first man was of the dust of the earth. Hichi mimasa pen pa hichi leise na hichi nen na dust
vut vaya ko na kasi mati cho ai le polin pi sem hi che Adam chu chosen mai he boy na polin Adam chu the first man ta khoi ta ase cho hi ja chu i bible semo hi chu i pom don ne bon saven kan tim so kain a hi le ani na ka seinum chu pe ham ti le a pastor puna se chu la na pathin Vantil Boh Pathen nga simin mi buo nga simiti Vantil Boh nga sima hele Bible a chi pidham rumunga chang solania cho mi khat ja vanoya chon se dong lu cho chon se dong lu thi dong lu le ti chule sin entered the world through one man ko ham mi khat ne cho adan hona ne ko ham adam li if chula if chu no me hi le ko am adang pasal adam chula ale hi chi ja chu vanoya chonset hi mi khat ja hong du mi khat pasal khat mihem khat a hi le pasal pa sai dung ja hi le adam masanga mi million na sang som sang za anu ma hi le to abo e ti ho hi Vantil Boh ti ho tabanga asai pa chu hi le ale adam masanga mi pathin na sem ho cho amo chu chon si hi bam na ai la mo chu thi ham hing ham ke lo pi cho ai la pakai su hin amo dinga thi ham hing ham a hi le polin meeting polin pi sem sin entered through one man chon se thi mi khana ko na hung lu de ki cho i ha so ke chu la ai la hi chi salvation doctrine hu hing na doctrine hi eho hedu adama ko na leisit mihim representation he cho ahile to pasal pa na sei pa adam masang mitam ta no mai ti pa he hechit di na sawam so piti ho bible ko na holai maham akimo po na e hon hola ko na kilaw ham ka hepon tu chan ya pom ta ta ho yumun dat ma mi mo hena chuwang ahile Eve kiti cho zapinu kiti cho Bible in Genesis bung thum chang som nia cho chu in adamin azinu Eve cho Eve asa kiti cho na azinam tilama cho zapinu hing thai she would become the mother of all living being of ati cho ahile pasai dung zu ya cho hile mihem zat khat adam masanga no ma hele hi chi meaning pa he azo zo ta chala na ele to ap pasal pa to pom hi koi hitam na ivi chu minu zapinu hi ale the mother of all living beings at ya hele di ketro bi ki kalta chala hi ja chu ipidanga tu la hi kaltam ta vanolation tam ta ma cho ele ho society a cha taute wang set pi nam wang phat pi am nam ti ai hon to ai tam tai boi pi pau amin jong se da ni so keun ibidanga hi to hung leng do ham tile maybe because kienin ola azinu kila ham na hi choja on le do hung kle do bai thei cho ai le not ti ga ma chon koi ana cheng ma sa am ai lo le hoila ya mi dang ho cho hung ham aji cho mo gela chu mi him dang no ma sat lo le amo cho lai cheng dam kini na ji nu lai kela dam ai wanga chu bible in hi joy enter ne chula adam le vi chun genesis pi kesam Cain Abel said chu ting le chanu tam ta cha patam ta hinge ki masang khanga chu be Cain hong chu kum zagup sa ski la lang thing ma chula dan chu na Methuselah hong chu 969 years chula ahile hi chi ka chu mitam ta ping tai ti khe cho hi chalai khanga cho tu lai banga ho banga so pi ki cheng ti ho custom ho tradition om nai lo it is Genesis bunga changli chun ki sei ho chun kenin adamin le eve le achapa Cain Abel ti yo phana sit anei ki chun si jawa chapa tam ta khang som lang ge um he na dan cho hi as kenin amo so pi anaw nu kharam khade ki chen pi mai thei tan ma close relative iti cho ya chu pite ho patten bible he so ke very very simple chapang ki sanin ngong he so ke din na chi
confused lo di hin ai ma to a pastor pa se chu pe ham til Adam was the chosen one am coming ai lu la ti le aman se chu amasa pen ati lo chu na ile ala hi chi argument paten bible in jo sei lo chu bible na sei chu ipiham Adam was the first man ati chu ele bible never says Adam was not a first man bible in avel Adam chu piham mimasa pen le vanoya chon sit hung ki patna chu adama ko na hi from one man came humanity na mi hing zo sim mi khana ko na hung de chu hele ji zo se chu adama chil ha ko na hung na hele enjoy se kit pa chu Vantil Boh asem ati pau hi pathin asem sai iti scripture ten bible scripture to lo ham ti ve ke lo han pathin in Genesis bung khat chang som tum khana chu pathin in til sim zo se zo ven hi pha sal he Vantil chen je pathin a thinga Reverend Paulin thing jing ding hin thing jing ding ama holim anjom ka ngai zin kema kana ngai pathin til sim lo se chu pang ho mi yo sin is so ke na ani hume sa sim jong ni na sim jong thum ali nga chan agup chana pathin in atil sim lo se very good at it jo ale holai ta chu pathin in angel Vantil hong asem chula pathin in Vantil ho asem chu ipidinga abu dinga asem dham it contradicts the bible scripture hija chu angels were created holy angel ho chu athing dinga ki sim na ya chu hununga chu angel ho chu Satan to Lucifer to ahung kim pel ja parwa chu defile ta chu mo unholy hui ta ye chu lungthim pe chu pathin in nang na ke jong aphadinga adamli bi ma sim chula aiwanga hi je conscience pa he na chi na inei pau he hen thein inei pau hi chi hin ikiman hele ton so thina ki changding ikiman khawale ton so hin na hi chu he so pite ho aji cho second Peter bungni changli to jut bung gup sim lau chun hi chala he Vantil chon se ho kise hi chu ipam tile amo cho akipana achon se he poi ti cho ki he cho hitabang mga chu mihim te jong hi asima chu pathenin apha asim awa khununga chu Satanin gu lima hunga evi chong thepla hitia chu chon se dong lu ne ya chu pat chon se de chi thil nen elo le chi evil hi pathin in asem ai boy so pite ho na hija chon hoiten paten le khanote mina mo sei mana mo ta san de boy ibija chu pathinin Vantil ho cha sidinga se moham dimitam ten ta san bi ham tile pathinin asem mai thei chu na evil beings ho ai wanga chu pathin Vantil ho chu ki pana chu they were not corrupted cho Satanin pathin design hi a fulfill cho amain pathin annal pe na cho hija cho bible pi sam tile Satanin pathin annal pe amma choice cho ya nang le ke in jong pathin hi ina sa lowa pathin tu scripture ina sa lowa hele pathin ita san le hin na imudio ita san lowa rebel wa hele huing chan lo de ti jo ka se hi ya so piti ho tunia video viral hoi ten yalotin thung ke mo sai so khalang to naw ila mai te evanga hi che thu ho hi tu lai meeting polin first Peter first John langa belew hen tu lai lagawa lagaw ho hi paten khol chilun ati cho eon i kholam i kholo biu hi chan saying thing so piti hoi ten pathen tho sim jing law hen he chaw ko na hi i chai lung thelo du hi ti chu ka se no hi mun de na so pi se na bon 7 sun tin chi bai zan den mang pha